Hey, you moved my stump! I'm gonna wreck it! I can fix it! Zdravo, dobrodošli, Sonic ovdje. Danas ćemo praviti Minecraft top na dva načina. Minecraft top. Opcije na super ravno, da bi nam bilo mnogo lakše. Sada ću vam pokazati kako se to radi na dva načina. Evo ga. Sve što vam je potrebno je dinamit, bilo koji blok, voda, redstone, repetitor i lever, ručka, kako god, pove. Prvo ćemo napraviti izbacivanje dinamit, kako kažem, ovako, gle. Da lansirate sebe dinamitima u nebo, može, ovako. Sve postavljamo redstone svuda okolo blokova. Ćemo ovako tu i u sredinu voda ispravno. I leti, woho! Super. Sada ću napraviti dvospratan. To ovako. Koristit ću ovaj prvi. Tako. Kako može. Stanemo u sredinu. Ovako. I au. Opa. Kako daleko. To je bio prvi način. Evo i drugog. Ovako. Ćemo znati. U širinu je 7 blokova. 1, 2, 3, 4, 7 ili 8. 7. I ovaj ovdje 8. deo. Sada ovako. Samo da ispravam nešto. Da li bi ovo radilo? Dobro. Dobro. Uzet ćemo ovako. A ovaj drugi ćemo 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i svaki je na 3. 3, 3, 3, 3, 3. I uzmemo polugu, ručku, kako god. Samo sekundu. Tako. Da bi nam ovi blokovi ne bi pobjegli. I
super. I sada ćemo probati ovako. Ljikice. Slime. Opa. Au. Nema se, eto. To su bila dva načina. Hvala na gledanju i lajkujte ako budete htjeli. Ćao od Supersonika.